Pozdrav svima. Evo ispred mene je jedna od možda i najvećih fenomena na Fruškoj gori. Kozarski izvor koji odmah pravi i vodopad. Tako da je ovo kozarski i vodopad i izvor, pogledajte. Prelepo izgleda stvarno. Totalno druga dimenzija Fruške gore, pogledaj. Nalazi se na Kozarskom potoku u blizini Crvenog čota, oko 2 km od Crvenog čota. Još ima malo snega, ali stvarno mogu reći da je jedan od najlepših fenomena koji sam video ja na Fruškoj gori. Pogledajte koliko je to širine, naravno nije nešto pretjerano bogato vodom, ili bukvalno na samom izvoru, sad će se popne gore, ali jedno širine sigurno 6-7 metara i ako ne i 10, a visine tako 6-7-8. Evo pogledajte gore, odemo od izvora. Malo je strm terena, pogledajte. Fenomenalno. Evo ovdje ima vode čak. Pogledajte kako je to. Još je odavde potočić. Pogledajte ovo. Neverovatno. Za mene je jedan od najlepših fenomena na Fruškoj gori. Sjajno. To je. Izvor je ovdje. Ovdje. Iz ove stene. Stvarno je najljepši ambijenata na Fruškoj gori koji sam ja do sad obišao. Toliko od mene. Do sljedećeg videa, vidimo se. Čuvajte prirodu.